I poz ljudi, znači ovo će biti jedan veoma kratak video, igramo Dragon City. Ja sam kupila jednog zmaja koji je bio na porodi i evo njegovo jaje. Imala sam jake bagove kad sam ga kupovala, ali evo, završit ćemo za 16 dijamanata. Dobro, nismo baš imali gdje da ga smestimo. Ali neka, kupit ćemo jedno sklonište lepo za njega. Za 25.000. I ovdje. Ne, nisam dobro uradio. Bože. Big Terra. I ovdje. Samo da znate našla sam način kako možete hakovati Dragon City, pa ako vi želite da vidite to, napišite u komentare. Ono, snimaj hak ili može ili ne znam ja. Evo mali slatkiš. O Bože. I da, oprostite ako je kamera malo mutna. Okej, još se lepo. Ljubi ga majka. Nahranit ćemo sve do 15. nivoa, da budemo sigurni. Evo ga. Lepota mala. Idemo na daily bonus. I dobro, to je ljudi to što se tiče ove kratkotrajne epizode. Uskoro snimam novi klip i poz ljudi. Poz!